Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Allahumma arhamna bil Quran. Sekedar tes fokus jamaah. Agak kariba. Sehat ngasih jaki. Nak kesehatun ya. Nak kucini wangi hadir ke Masya Allah. Renungan nih calon desa yang kadik niat nasi kamar di Pondogunda. Jadi mantun tahu ya. Rasi tribu man. Kita calon kucini hadir. Calon gugur. Baru anda hadir nih. Alhamdulillah. Ini cini ane kate taubon toloya. Pas sama turukanta. Pas singai-ngayanta. Nasabah. Punania acara-acara kaman nih. Alhamdulillah. Tena nalibat tasige debat tuh. Dan yang paling saya apresiasi punenak ke carama pasti jo anak-anak cadia dalega ngaseng. Ya mantul langsung ngali posisi. Masalah carama itu kamu tuh kan lagu bagai-bagai doi. Kadek lolos tak? Kasih di sini. Apa poin? Mana jari kaki, mana jari kaki. Dan ini saya syukuri karena dari para sanganga masih ngaku lenjaki apa begini kan Pak Bulo si batanganta. Oleh karena itu ku ajak ngasih kene bangia sama-sama ngirongan kananya alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Tekolillah ji. Karena tongko alhamdulillah. Una bukan alhamdulillah karena tongko alhamdulillah. Nampak sama-sama selillah. Kita si bolong. Sama-sama alhamdulillah. Alhamdulillah. Lillah. Ala bisa karena biasa. Biasakanlah memuji Allah. Maka biasa ipalece Allah Ta'ala. Kasabaan juga rainga sirata mantunnya ni palece. Nampak pun na ni palece Allah Ta'ala. Sanda kinto nanginta. Katen ni tala sa rilino jamaah. Para lukit ripangain Allah Ta'ala. Nasaba, kung natiyay pangain ng lakalan ni gapat talas, pasti balas. Kira-kira ang ape talas ka po ng latala balis, ya balas ki. Kok balas ba ustas? Iya kan nilinon ni latala pata. Kanten ni tumaja ki ang manaikan rilino. Tanto susel na digap panubaji ka rilino, punapatan na lino tenanangay ki. Betul. Woi, mai mau nyeri balak na tau manaikan. Contoh nih toh. Mai kiri balak na tau manaikan jamaah. Tina jangan turun di sini kita kena tanjaan pe balak. Tina tunjuk na itu ngasih ilalang kenapa bunina balak. Yang penting di sini mi patah na balak karena nampak bagi batu na tapuri mo.
Ngapa napatan na bala Pak Ustaz? Karena mana bala tingka, mana kadera pore lala, punapatan na bala balas komoter. Ngapa na kamu Pak Ustaz? Yakin tidak itu anak kok. Kau datang dalam keadaan sipur, kau pulang tak loko. Mingka puna nampak pokok batu na tak muri-muri patana bala. Mungkin bala na rindeng gamaca ji. Mungkin lantai na nampak tidak para biasa. Kadera plastik. Tapi patana bala nampak pergi amumba na tak muri. At kiyok-kiyok tu jing kana lalang kumay. Tama mako. Bala na jintu rindeng gamaca. Tapi tayang ipatuanana. Kau datang dalam keadaan sipur, kau pulang dalam keadaan basar. Karena tuh nak kuliah capat duduk pun na wala din ring gamaca. Kasi ring gamaca ji wala ni kaniya barigiti. Na napulungan ko si kayo ruang kayo naguleh kasaligan ko mahot. Nalangas sing bos. To intinya kapatan na bala ngai. Kamaton jinelino. Puna ni sini puna na lino pa atas lagi. Sana jahina anu gaga rilino. Oto gaga, bala gaga, baju gaga, tau gaga, anu gaga. Tapi ingat, manante ka magagana porenan nelino. Puna patana lino tenanangaiki. Susay lakulle kinikmati kigap pagkabajikaan nan nelino. Kenapa Allah angkat keberkahannya? Makanya banyak mengucapkan alhamdulillah. Palece Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ni palece na rannu insyaallah. Sinampit na tuna pada kiki susah di pagmaita. Oleh karena itu jamaah, ajakan pertama saya malam ini banyaklah memuji Allah dan banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, salam dan salawat dari junjungan Nabi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Anne Rabiul Awal sanna sikali jaina tahu napampacinikan kalian dan kanangari nabiya. Dengan cara apa? Allah sanakan acara ni kana peringatan Maulid. Mengingat kembali kelahiran Nabi. Mingkan di sini pati nangasin tahu ngotrani ri nabiya. Ternyata banyak yang menjadi tanda tanya. Ngapa nak jadi tanda tanya? Nasabah pati nangotrani ri nabiya pun na bulan maudu. Tiyan jo salawa kanapa kajai. Iyo, asalat lantama mo bulan maudu. Anjer yotakna sangin bayaw. Iya, nampai bilang tama bulan maudu, apikir ini kamay langgap pa pamalig bayaw. Anggap pa siyang pamalig bayaw. Joje singa lampa boya bayaw. Anggap pa siyang bayaw, joje singa pakatino bayaw. Leba na palu, joje singa lecho bayaw. Leba na lecho, joje singa nodong bayaw. Leba na todo, joje singa rabu bayaw. Lewat narabu joje ang ngandri bayaw di pataratur di bayaw. Akhirnya lapas lagi maudu bat tanjak bayaw maudu ngasil. Apa digap pun sampai jo. Harusnya di bulan Rabiul Awal banyak telur, banyak salawat. Lompo jangan maudu tak, lompo tuh salawat tak. Tikana lompoan yang itu nanti pakamari bayaw maudu na salawat. Iya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Titip salam kepada Nabi. Salah salawat ditawan. Harusnya pun Rabiul Awal nyala tong ni alan yo ni ukur apa ni anakku nasenyi kan nai mak na nabiya. Apakah ni anakku nasenyi kan nai bapak na nabiya. Apakah ni anakku nasenyi kan ke mantan nabiya.
Anjami pun na Rabiul Awal ya. Mustinyo niyak kelong tamarian ni kelong-kelongan. Oh, ni antu kelong kasida pada zaman dahulu kala. Neng hafal niya. Tema tu hafal pun lagu kampanye. Ya, akan mana di mana neng hafal dia. Dia mai neng konter ni kelong Iya, harus ngana karabel awal jap kelong-kelong tu makan nyamai ibu-ibu kari balap penani jilenum membo. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Kau tak nonton udah berat neno. Lahirin nasin dai. Pasti dah nonton neno. Nabi Muhammad namanya. Nago tak nonton mau dari anak nah. Lahirin nama anak Siti Aminah ibunya. Jarinya ada kasih kutaan dari mana? Lahirin bapak Nabi ya. Emak Abdullah nama ayahnya. Jadi si kutak-kutak nanti kelontung mati. Akhirnya apa? Selesai Ramadan, selesai bulan Maulid, kita kenal siapa Nabi, siapa nama mamanya, siapa nama ayahnya, di mana tempat tinggalnya. Nah, itulah Maulid yang bermakna. Jadi inilah selihat fenomena di bulan Maulid yang banyak hanya telur, tapi sedikit orang bersalawat kepada Nabi. Makanya kenebangnya wajah ngasih kipak kajai salawat dari Nabi tak. Mudah-mudahan salawat tak lampa bantu pangamasyang naging kapasafaat amo kumi barasallam dari Allah ribuguna karimang Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Kung naungurot ni bicara ni almarhum Papa Nandring 70 tahun inyo hebat mo. Nakip ko na nikutan na nga siapa kate Ustaz Kikerok Erutong kikaman ni umurot na Papa Nandring kanatija. Nagkan 60 di Perok. Kate yan. Pastir ko sibi to. Mango. Sibi. Jangan tahu mau ini umur. Ada sibit dah kan? Sibit ni pula lagi gue rokin tanya. Cara mengkon. Sibit limpu. Laban tak apa kemalan gue tolong. Lu kan tanya ka pila melo pila gak kok. Kaman nanti kamu modern pun sibit limpu mo. Kamu modern naman topet pa kamalan lah. Katanya siya lewat ka na bukuleno no. Ya ini gue tanya nih Sibi, nah Sibi ini lagi kuero, pre. Itu lagi nampai 50 tahun umur lu kak detai badak racikan lu lah lah. Kakak malam tu nak jadi tahan gak tuh gak racikan antu. Enggak pernah Sibi limpu mana pun badak racikan ngapa lu pak gak pun jengkana. Kan datang ke pernikahan gue kek sebenarnya anak-anak orang malo. Kak cucu nu mantol lari po mau pernah cuci. Amarang kau di kata setan mama. Oh jamaah. Makanya tuh dia tahu nguang umur rukan dalam mantang aring apa. Pernah selalu dia gubin di lino nu bagi dia bagi. Selalu gubin di lino kok dah. Selalu nang kok dah. Mati kok dah lah jauh. Nah bagi jaga alhamdulillah jamaah. Jadi persoalan usia kita tidak usah pusing lah berapa. Seandainya saya bisa minta, saya cuma minta 60. Ngapa 60 Pak Ustaz? Ero kain nyonak ke mate na kabajing-bajikan na inja batay kung ngumrangi. Kabajing-bajikan na batay kung rupa tahu. Kabajitong po natatat na nga naon na nitong nyo may saribatan ko, chikaling ko, pinduk ko, pintak ko, pingat ko, pilik ko. Ba't kumimay ka na nga pamamunto sa ribatang? Nagukulim nila, nagujan niya, nagusin niya. Kung nga kamatawin na sa ribatang. At birimangene. Bajing nyo kapuali yan. Kabajing di palang ya reka, bajing di pacini ka. Kau, ba't tumichika liya? Ang apa mo ko chika? Papala daw mama chika. Nagaman na ubur-ubur makam ni. Umuruk kumi. Iya to. Intinya apa? Bajing kabatin nyo bijaya mana garima magi ngantatan na maginaw. Ako lang yung ginagawa sa mufao. Anja pun nasi limpu.
Sesa lagi kana ngapa lagi? Apa lagi? Nah sing untuk pakasya nang kana ngapa? Batu mai we usenja nela ngasen ko kali na lagi na kalupay ka to lo. Hindi mi ka message lagi. Nani besok kang sikri la ilaha Allah ngiri sih. Tahu sa mo. Tena ngano ko no. Mana perasaan na tabaji mo te maki. Sesa lagi asikri rapi. Kapag nabaji inja pagkasya ka. Ya kan, ngetor dalam kita la ilaha illallah. Hinawan ki paling tidak manu ki kanilang ngiri. Kan begitu, jamaah. Karena kan itu, karena yang kelebak ngilang-ngilang ngurut lah. Yang kedua, untuk apa pinta wiru salo lino jamaah. Karena lino sebenarnya tampak balas. Anu tampak balas mantungan lino. Karena lino nih, bukan tampak balas. Kapuna tahu tiap balas, tampak balas boy. Iya. Jamaah yang saudara dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jai tahu nak kanan nelino beng tampak penyaman-nyamangan salah ki. Penantu lino tampak pak balak-balasan. Karena kamu su anu nyamang ari lino justru ngira di kabalasan. Contoh. Ya, kayak contoh nah. Kita bangnya. Contoh. Uang. Bagi pun ada duit, tak bagi ki. Oi. Ya tadi. Oh jemaah. Bagi kita pun ada bagi ki. Jai tahu pun anak-anak nyaman na pun aja doi. Oke, di pikiran nyaman pun aja doi karena saya terjenuh sing kau pun doi. Ule kau belanja. Saya terjenuh tata pun doi. Bebas ki belanja. Tapi tena niya sing ikabalasan nang sebenarnya pun aja doi. Kan sana to jaman lasata. Pertama pun era to jay doi balas ki boya doi rom. Kasus ako langgap pa doi una tena nu balas boya doi. Betul? Anggap ko sa doi balas ko jaga doi. Kapuna tena nu jaga ay kasambihan ko ta doi. Betul? Ketika balas ko sa lampang belanja doi. Kapuna tena nu balas may belanja, katena may kale-kale pa iya pa. Jadi sebenarnya ini kanaya anu nyaman di lino justru rungesang kabalasan. Bahkan sering saya katakan uang banyak terkadang bisa menjadi awal musibah. Doi jai akule tonjing ngerang kapan raka. Contoh, rawan di Makassar, jai tahun di Begal, di tak kalena, di tak limana. Apa yang menjadi pemicu? Lompo duit pontona. Betul? Ngapa na lompo pontona? Kanya duit na apa balik ponton. Kada tena duit na, tena na make pontol lompo. Kada tena pontol lompo, tena nani Begal. Betul. Berarti awal bencana karena niat dong. Jadi sepintas nih karena ngiri kebajikan tapi punah pikir secara sehat. Tidak semua orang mendapatkan nikmat dari uang. Makanya nelino pak, tenanya nak kuler tau salo dudu nah lah mantan ngapa. Iya kan? Makanya saya ditanya secara pribadi, saya tidak pernah minta banyak kepada Allah kalau usia. Cukup ada 60 ya Allah. Nak kuliah kuliah 60 nak kekian 5. Saya tidak mau lama-lama di dunia. Apa salo-salo nambil lino nih. Penakaman itu situasi lino deh. Luar biasa jamaah. Luar biasa. Penuh dengan tipu daya ini dunia.